Evako. Hoću morati izraziti. Pozdrav od Bošnje i od Imrana, jel tako? Ja, ja imao sam jedan komentar što Imrana snimam sa sobom. Debel razlog postoji zato što on friško došao ovdje. Što je debel, jel? Što je debel. Što je friško došao ovdje i pošto sam došao, jel, prije čak 5 godina, pa se zakoni mijenjaju. On je došao skoro, tako sad sve što kaže, znači da je to sad trenutno što zakon vrijedi. Uglavnom, hoćemo mi početi prvo od tebe ili od sebe? Evo li kako ti sam sebe perciraš ovo? Ja. Mi početi od tebe ili od sebe? Možemo od tebe. Od mene. Hajde evo, pitanje. Pročitat ću, znači, pitanja koja ste mi... Kreni redu s pitanjem. Vidit ćemo koje odgovara. Hajde ovako, dobro. Uglavnom, čitam sad pitanja koja mi već na kanalu dugo obećao da ću odgovoriti, nisam nikad. Nisam stigao, nisam i nekad imao volje i tako. Uglavnom, prvo što mi je zapalo za oko je kao da li se sa vizom može otvoriti firma u Njemačkoj. Može, ako je vam je viza za stalno. To se ja imao pitanje za firmu vamo neku. Uglavnom, treba viza biti za stalno da mogu otvoriti. Ali može se, znači, za stalno vizu ako imaš možeš otvoriti firmu. Nijemci kažu to unbefristet. Ja, unbefristet. Šta mi je potrebno na postao vatrogasac? Ništa. Dobra volja. Neka fizička sprema ne mora biti, jer nisam, evo, ja sam jako spremna osoba u zadnje vrijeme, strašno sam spreman. Zakucavam sve živo. Uglavnom, trebate biti zdravi, jel, uradi se ljekarski pregled kod nas, da vide jesu normalan, ustanove tijela, ako slabiji vid imaš, trebaš nositi naočale, bla bla bla. Uglavnom, da bi atemšuc taj polago, da mogu da nosiš, to je ona maska gaz s bocom, trebaš biti angažovan 2 godine u vatrogasnom aktivno, po zakonu da bi onda mogao da ideš dodatno za to još. Što sam htio reći, nešto sam htio reći. Starosna dob je do 35 godina moraš ti granica da uđeš. Ja vas trenutno ne bavim aktivno jer imam vamo drugi posao. Položio jesam. Trenutno sam u dobrovoljcima. Jer za sad gledam ovamo nešto, ako bude to dobro, ako ne bude, onda ćemo u budućnosti vidjeti šta ćemo dalje. Što sam zakazao sa snimanjem? Pa zakazao sam jer posao, porodica, žena i tako dalje. Uglavnom, nisam imao vremena i neke stvari ostale privatne što su bile, nije se moglo stići. Ovo je pitanje za tebe i za mene. Mišljenje o zakonu izvlačenja vize, to jest ono lutrija. Lutrija za zapadni Balkan. Moje lično mišljenje bez veze. Ima ljudi koji su predali, brate, prije godinu dana, pa ovaj što je predao, odmah dobio, a još čeka. To malo djeluje napušteno, realno. Ti reci sad šta ti misliš. Ne znam odakle bi krenuo. Ajmo početi od početka. Mislim, tebi dobro ispalo. Pa meni je hvala Bog dobro ispalo. Po mene je odlično. Ali znamo ljudi koji čekaju reći ovo. To stoji, to je istina, s tim da kako da kažem, nije bilo ni optimalno, recimo, hajmo reći ovako, dok je bio onaj stari zakon gdje se čekao vremenski period, znao si, ok, imat ću termin za godinu ili 2, nebitno, hajde. Gdje mnogi poslodavci nisu htjeli da čekaju poslanika godinu i neki period. Sad je, hajmo reći, možda u tu ruku gore.
u tu ruku je gore, jer neizvjesnost je velika. S druge strane, bolje je za ljude koji, na primjer, koji tek predaju, pa ajmo da kažemo, budu izvučeni iz prvog, drugog, trećeg, četvrtog puta, ne moraju da čekaju. To je bolje za one koji izvuku prije. Pa bolje jeste. Ja. S tim da, opet kažem, Zapadni Balkan je ajmo reći, popularniji način. Postoji drugi način, postoji, ne znam, Ausbildung, to je doškolovavanje, postoji možda onaj najbolji način za ljude, to je, koliko sam ja shvatio, nisam radio taj način, koliko sam shvatio, to je putem nostrifikacije diplome, kao kvalifikovani radni kadar, onda se viza čeka, ja mislim da je mjesec dana, ne duže, i koliko sam vidio. Ja. Nije, u svakom slučaju nije optimalno, može bolje. Dobro, video tetovažama, to ćemo nekad. To je sad preskočiti. Video kad su žena i djeca došla. Tu bi ja možda naknadno radio video, jel ne? To je bolje. Pa možeš, ali koliko su došli za to? Hajde, možeš to reći. Ali skoro 2 godine posle mene. A eto, 2 godine. A ti imaš, da se razjasni, imaš EU papire, hrvatsko državljanstvo. Da, tako. Imam, to tako stoji. Tako da nije radi zato što si bio na bosanski papir. Nije, nego bilo je to, hajde da kad već smo krenuli pričat ću. Uglavnom, ja sam predao bio u Bosni za vojsku, od koje znači nije bilo ništa, normalno. Sad je to posebna tema, traje to dugo. Uglavnom, u jednu ruku mi je drago to bilo, jer sam onda dobio motivaciju da idem dalje, jer sam vidio da za mene nema tu mjesta. I onda sam prvo sjećam što u Pulu, kod našeg čovjeka normalno, hajde bla bla bla, rade tu malo fasade, vratio se i onda sam otišao za Njemačku, u Hamburg gore radio, kod našeg, nije mi se svidlo, sat za 7 eura bila molim, nabavčka. Molim, kakav je Hamburg, molim. Ja uvijek ima gore, ali ja mislim da je to dobro, ima gore je Rusiji, gore u Sibir. Ali mislim što se tiče Evrope, kao Evrope, ovog dijela, da bi to bio zadnji grad u kojem ja živim. Znači, grad u kojem ne možeš vjerovat. 3 godišnja doba su dan promijenili. Vjeruješ? Ujutru snijeg pada do 11, od 11 do 2 pada kiša, popodne sunce. Ne znam kako se obući. Znači, to je strašno bilo. Ujutru minus 15, 20. A popodne plus 10, uglavnom. Onda, na kraj me nije niti plati 7 eura te splat kako treba. To onda ono kad ljudi se bune, saca 7 eura, ono jes kad dođeš kod debila. Tačno. Imaš ti, imaš sacu od 7 eura, to je strašno. To... Smještaj! Hej, smještaj znači, ako za nekome skrati život, tu ga smjesti, skraćeš mu. Da ti recimo o familiji, kako se dobro, nije tema. A bilo je prije nego što dovesti familiju. Pa to... Strašno mi je bilo u Hamburgu, uglavnom. Onda sam iz Frankfurta, iz Hamburga se vratio, kućka se vidio katastrofa, naravno. Imao mišljenje, ko što i pojedini od vas imaju, da je katastrofa zato što se tako uvjeriš, vidiš, rano uspukaš se. Onda sam otišao, opet čorak, u Frankfurt rad, naravno, kod našeg čovjeka. Sadnica veća, nevjerojatnih 10 eura. 10 eura sadca, na baušteli radi sve živo i mrtvo. Znači, nisi znao šta radiš. Jedan dan zidaš, drugi dan radiš keramiku, treći dan provlačiš kablove, četvrti maltaš. A izvini, ti si inače ekspert u tom bio. Nisam. Pa to je pojenta, to kažem, znači... Pa nisam, brate, ali nisam znao šta radim. Ne, znam, razumijem. A na istoj baušteli Švabo 22 eura. Boga mi, 22 eura imao onaj
sam držao lopatu da ne padne. 22 eura. Poluautomatska. Strašno bilo. Ja to demorališe, znaš. Što su oni bolji od mene i tako. I tu sam eto godinu dana izdržao jer sam sebi rekao je to mi odskušna daska za dalje. Ne bi ništa od tog svega ako sam vidio šta je. Ne može više leđa te boli, zglobov te boli. Smrznuci, promrzu, ne vidiš više ništa, vazel prašni nagutan, škripiš sad, ubijete. Godina, ja da se pitam, na Bauševku radi beneficirani radni staž duplo nego u policiji. Ako ništa makar policijom, ja groblje, znači ono je groblje. Vratim se u Bosnu, demoralisan naravno ubijen od tog svega psički. Žena viće, hajde da pošaljemo beverbum na, ili ti zavalba CV u Detlefs, preko sajt firme. Ma ja, ali ja sam toliko bio demoralisan, brate, da sam mi rekao, ma nemoj. Znači, nije to Njemačka uopšte, nije to, brate. I ona, znaš, po svojoj volji posla, ljudi me zovnuli, dođe, ja nisam htio da idem. I odem. Ni ja ne znam što, hvala Bogu, nek sam. Jer ti danas sam to firm, preko sajt firme radio tu 2 godine i onda prešao direkt. Sad mi je dobro, sad mi je banja. Dokad, bit ćemo sve. Žena i djeca došla. Uglavnom, nakon te dvije te strašne godine, sam, što sam bio po smještajima sa 5 zvjezdica, dođu oni, naravno kad sam našao sebi stan u Kemptonu gdje sam i danas. Molim ti, preko čega si našao stan, ajmo krenuti početka, kako si našao stan? Bravo, dobro sam to poslije pitanje. Preko eBay Kleinanzeigena, preko nikoga. Imao sam jedne ljude gdje su me oni našli tu, mislim, potrefilo se tako, da sam dobio preko ti ljudi 2 stana. Ja. I u isto vrijeme mi se pojavio ovaj gdje sam se ja javio. I kad sam pogledao ta 2 stana i ovaj većem je gradu, podno grijanje, top stan, hajde rek uzet ću ovaj stan. Znači nije bilo ničega i ti, kako si ti dobio stan, da smo tu? Ja sam recimo preko agencije išao, znači, se isplatilo preko agencije, koju by the way, oni koji ne znaju, nisam platio, znaš i sam, znači odšao pokucao na vrata, pitao ženu, znači da nije toliko ni teško naći stan. Nije ni lako, ali nije ni to tako, ko što se kaže, čeka se pogodnu dana. Hajmo reći, ispliva se, ali se treba truditi. Ali se može naći. Može, nije nemoguće, ali ima zavrzama, znaš i sam. Pa naravno. Ipak smo mi ovdje slenderi, treba steći tu 1, 2, 3 platne liste, znači to treba automatski da su ovdje 3 mjeseca. Tako ti 3 platne liste, automatski kad ti prođu 3 platne liste, onda imaš temelj da vadiš šufa, oskum, si ti vadio tu? Taman kad sam to pitao, nisam ja to vadio, nisam morao, ja sam došao, ja tkajem pokucao ženu na vrata, nemam 3 platne liste, nemam šufa, nemam ovo, nemam ono. Znači, nemam ništa, ali imam dat za depozit i stanarinu. To toliko kaže žena, ok, nije nikakav problem. Znači, meni je tražio. Dobro, ja sam duže već bio kad stan skoro 2 godine. Pa možda i to bio razlog da vidi kakav sam platiša bio. Jer u toj šufi, tu stoji isto ono kod nas, kakav si u kreditu, one kategorije, u crvenom, u zelenom, u čem si, jer plaćaš redovno sve, da oni znaju jesi ti ok ili nisi ok. Ali eto u tom slučaju, hvala Bogu, bolje. Ko što je rekao, znači šufa je u stvari, ajmo reći, kontrola kako plaćaš, s uredom, građanin. A u stvari šufa je firma za sebe, da se razjasnimo, nije šufa da kažemo nešto u banci. To je firma za sebe koja radi s većinom 70-80% njemačkih banaka i koja izdaje svoj certifikat koliko je neko likvidan ili nije. Ja, i oni imaju pristup da vidi jel se plaća porez. Ti možeš u šufu letu negativno ako imaš... I plaćaš to, ja mislim da se izvedi. 30... Ne znam da li sad viš plaća, da li banki sad izdaju... Ja kad sam vadio 30 ili 35 eura bilo,
da se izvadi. Eto. Eto, nije pljačka neka, uglavnom... Ali to koliko važi onda kad se izvadi? 6 mjeseci. A eto, za 35 eura znači 6 mjeseci. 6 mjeseci. Uglavnom, oni imaju pristup i u poreznu, da vidi, na primjer, ti možeš ako se auto imao, pošto se ono mjesečno pošle osiguranje plaćati tu, ili ako nisi plaćao kredit za auto, ako nisi plaćao porez za auto, razumiješ, i to ti kvari te neke pojene u šufi. Uglavnom, tebi nije šufa nisu trebale ni 3 platne liste, Nisu. Dobio stan. Znači, ljudi, nije tako da se stan ne može naći, može, ali ko što ti rekao, treba se potruditi. Mora se potruditi. Koji se u životu. Familija je bila još uvijek. Kako se dobio familiju? Uglavnom, ništa, našao taj stan, isto dobio, ko što ti dobio, morao sam šuf, kauciju plat, kaucija ti ide, kaucija. 3 hladne kirje, da kažem, kalt mite. U mene, na primjer, navodim, ako ti je stan hladan, 700 lupa, i ako ti je ta vruć, 850 neben kostem, to jest voda, ovdje se računa voda topla, voda hladna, niko kod nas, i grijanje u tom neben kostem. Znači, kad daješ kauciju, neko traži, kako ste traži 3, jel? 3 isto koji ti. Isto koji meni, ima nekom traži 1, nekom traži 2, sve zavisi. To se računa od tog kalt mita, kad je stan bez ovi ostali dodataka, to jest 700 eura, a ako ti kaže 3 kalt mita, to znači 2100, to ti je ta kuća u slučaju ako što ti stan odvališ nešto, da oni imaju garanciju kad se budeš selio da se to obračuna, da se to popravi, ili da ti popraviš i kad se iseljavaš, on ti to vrate. Ako nije ništa oštećeno. Ako nije ništa oštećeno. On ti to vrate, znači nije da si ostao bez toga. On ti to vrate. I ta se kaucija ostavlja, ne znam gdje si ti koji si ti, postbanke si? Nije, ti si ostavio tako, to si ti uradio, to se može, uradi se, da kažem, neki protokol s bankom, gdje ja sam uplatio svom stanodavcu te pare, međutim, ja dobijem kopiju dokumenta da je to za depozit. I, ajmo reći, banka to na neki, ja ne znam na neki način, ajmo reći, čuva, nije to direktno proslijeđeno njemu, nego to stoji dok se ne raskine kao taj ugovor. Kod mene, ja sam kauciju dao Postbanku, gdje sam dobio ono isto kod je kod nas štedne knjižice. Ja. Tu stoji da je za kauciju, za taj stan, toj adres, tome vlasniku, u slučaju bar za to, da je neka garancija, i te su pare u banci, nisu ni kod stanodavca, nego kod njih. I te pare niti ja mogu podići, niti može stanodavac. Kako sad to ide, na kraju onda odemo oba dvojica i onda se ide promjena ugovora, oštećeno je to, dođe taj gudakter, tu se procijeni, ili ako se možeš ti dogovoriti sa stanodavcem. U tom slučaju, u mom slučaju, agent koji je došao i popisao kako je bilo stanje u stanu, prije nego što sam meni agent bio vlasnik stana, uglavnom ne, može se dogovori se. Niješ ostati bez tih para, onda se vrati. Onda, kad sam to sve riješio, uselio se u stan, unio sve stvari što treba, onda sam otišao po porodcu u Bosnu. Dobro sjećam petak. Petak navečer ja došao kod tebe. Aj maš. I tad smo otišli vamo. I eto, tu smo i dan danas. Šta je tebi, tvojoj, ajmo sad do porodca ti je došla, šta je tvojoj ženi trebalo i tvojoj djeci od dokumenata kad su došli ovdje? Kao državljaninu, kao hrvatskom, EU, ja, ajde. Onda šta je tebi? Može. Naravno da ću imati memoriju. Ništa, jer je ona, i što, na primjer, što mene nervira taj zakon dole. Ja kao EU građanin mogu sve, ko Švabo, znači sve, ništa, niti se meni traži B1 znanje, niti ja mogu zaražen od korone biti, na kraju krajeva. Ja ne mogu koronu donijeti sa EU pasošom ovako. Ili u Bosnu. Znači, ja sam nezaraženi. Na mene korona ne ide, dok čovjek koji je sa bosanskim papirima
sve, on ne može nikud. On more sve zaraziti, ubija sve. To, na primjer, jako me nervira. Onda, to je nepravda. Druga stvar, to što si ti rekao šta je trebalo, ništa ja. Znači, odnio u Radhaus, ili ti je to kod nas opština, tako nešto. Otišu sa ženom, odnio rodni listov, moj rodni list, ženi rodni list. Jesi vjenčani nosi? Vjenčani, ali to mora sve biti, znači, internacionalni oni dokumenti. Originali. Da oni vide, on će ih onda kopirati, ali oni moraju vidjeti original, da kopiraju i vrate vam. Slika žena. Djece nisu čak ni bile, jer su on dobili odmah automatski EU papire preko mene, djeca. Pošto sam imao putovnice. Znači, za njih ništa, ali sam morao njihove rodne listove da dam i pasoše, to je putovnice, jer to im je glavni taj dokument. Znači, dao sam znači, rodne listove, vjenčani list, sliku ženu i njen pasoš bosanski. To je bilo to. Za 2 sedmice došao na adresu na njoj Alfental, koji je automatski odmah do 5 godina ga dobila i idući sad kad bude istekao komoda da opće zastao. Sad glavna bit toga svega je da i vama da je jasno šta je tebi, brate, trebalo. Slušaj ovo. Znači... A iz istog smo grada. Predala žena za spajanje porodice, odnosno ja sam još uvijek bio tu, kad sam ja dobio vizu. Predala za spajanje porodice, aplicirali, znači ambasadi. Fast forward, 5,5 mjeseci dolazi njoj termin u ambasadi. Treba da ponese, koliko se ja sjećam, neću nekim hronološkim redoslijedom, kako se sjećam, pasor, 2 biometrijske fotografije, 150 markica, to je najbitnije, ja? To je ono osnovno, mislim da je tako bilo. Trebao je certifikat A1, GT ili OSD, koliko se sjećam. Mi smo izabrali GT jer je jedno vrijeme OSD nije bio priznat. Internacionalni vjenčani list, mislim da je trebao moj ugovor. Mislim moj ugovor o radu, mislim da je to trebalo. I to nisu mogle kopije, nešto originali, nešto. Je li tako bilo to? Ja mislim da kopija da je u stvari prošla, iskreno da kažem, mislim da je kopija. Ali si morao mail originalni poslati, nešto je bilo. Mislim da je kopija prošla, kopija je bila u redu, ja sam ošao tamo isprintao to poslu, prošlo je to u redu. Kako se to kaže, prijava boravka, koju sam platio 5 eura, zaboravio sam kako se tačno zove. Nije, ali ima još jedna druga koju dobiješ. Dobro, ja znam. Ona košta 5 eura, izvadi se ured za strance ili u Auslandbehörde, kako se kaže to ovdje. Ona je uglavnom sa svim tim papirima, možda još neki papir sam zaboravio, nebitno ima na infolistu. Postavit ćemo možda u opisu ovoga. Može, infolist. I otišla je s tim na termin, predala ona svu tu dokumentaciju, 3 sedmice nakon toga meni dolazi dopuna. U dopuni mi traže, znači dopuna je u stvari koverta mi je došla od Auslandbehördea ovdje gdje živimo, gdje mi traži 4 dokumenta, traže mi pasoš, traže mi zadnju platnu listu, traže mi da stanodavac popuni jednu formu i tražili su mi još jedan dokument, da li je potvrda boravka ili nešto tako bilo, još jedan dokument. On traži dokument, ne znam što rekao, kao da si trenutno u radnom odnosu. To je taj četvrti, da sam još uvijek u radnom odnosu, znači ne ugovor o radu, nego potvrdu od poslodavca da sam još uvijek u radnom odnosu sa firmom, to jest da nisam dao otkaz, i to su mi tražili. Tu su ta 4 dokumenta, ja to još nisam odnio, trebam ako Bog da sad u ponedjeljak da to odnesem, zato što ured za strance radi samo ponedjeljkom. Ljudi, gospoda, znači. Ostalo je sve do 12, 1. Tako da ako neko misli da je loše u Bosni za neke stvari, imate problem, opšta radi do 4. Nismo dobri, Bog. Još je ovdje dobro, negdje moraš termin, znači ovdje može još bez termina, recimo u Ravensburgu je strogo bilo termin. I
nakon toga, eto, ako Bog da, trebalo bi nju, kad ja to sve predam, trebalo bi nju zvat iz ambasade da ona dođe. Usputno da kaže, ja nemam pravo, recimo, 2 godine zato što sam vizu za Zapadni Balkan, moram se peglat kad hoću da promijenim poslodavca. Moram uvijek otići s ugovorom u ured za strance da ih zamolim za taj takozvani cuštim. To je za mene diskriminacija. Ja se slažem s tobom. Nemam pravo otvoriti svoju firmu i viza će mi tek biti unbefristet, kako se to kaže, nakon 5 godina, kad završim B1 i orijentacioni kurs ili integracioni kurs, kako ga zvati, za Njemačku. A to mi ne moramo. Evo papiri ništa ne moraju. S tim da još kažem, ja mislim da moraš kad hoćeš državljanstvo, ako hoćeš njihov pasoš, ali tebi to ne treba, nebitno. Mislim da moraš jer... Ne znam, nisam toliko duboko išao. S tim da kažem još i ovo, kad se dobije Aufenthaltserlaubnis, odnosno boravišna dozvola, ona se uvijek mora nositi sa pasošem. Da. Jer ona je vezana za jedno bez drugog ne važi. Tako da se i to zna. Dok nisam zaboravio, kad predate ovdje za taj Aufenthalt to što treba, nije gotovo. Treba upozoriti ljude na ovaj slučaj što je tvoj bio za Aufenthalt, produž, pa onaj mail, pa čekanje, pa zamal zakasni. Ovo dobro pazite. Dakle ide ovako. Aufenthaltserlaubnis ili boravišna dozvola je de facto i de jure produženje vize. Šta to znači? To znači kad to dobijete, vi ste s time produžili vizu, sad ovisno koliko njemačka vlada odluči da vam da, hoće li to biti i od dužine koliko vam važi pasoš. Hoće li to biti 1, 2 ili 5 godina. Ja sam recimo predao mjesec i 7 dana otprilike prije isteka moje vize. Šta se desilo? Selio sam se iz jednog grada u drugi. Dokument su, da neko ne misli, njemačka birokratija je malo bolja možda i to je upitno, od bosanske. Jadna je i tužna, čovjek se razočara, ne može da vjeruje. Zato što gradovi odakle sam se selio i gdje sam se selio udaljeni su manji od 30 km. Dokumenti su slali skoro 2 sedmice. Znači, ako mislim... Ja, Augsburg ima do Augsburga stoja odatle. Ja, ali nisu se slali odatle, da znamo, da se razjasnimo. Slali si, ja. Ja, a čak i da se slali iz Augsburga 100 km, mislim, hajde, možda... Dobro, udaljeno je prilike neki 70 od mjesta gdje si bio prijavljen. Ja, uglavnom, trebalo im je skoro 2 sedmice, gdje ja sam skoro povjerenju, zato jer mi se žurilo. I kad sam došao, nije to sve bilo u stvari, to je samo bilo poslao dokumente i gdje se kasnije u proces znači, te boravišne dozvole, gdje su oni meni dali, evo tebi sad komad papira, vidio si ti, to zove fikcijom bescheinigung. I to je dokument koji vam važi dok ne dobijete boravišnu dozvolu. Znači, s tim dokumentom možete putovati, dok god ne dobijete boravišnu dozvolu, taj dokument vam važi. Je važeći. Sad ja još uvijek boravišnu čekam, jer Ukrajinci imaju prednost. Ja, kako je to s Ukrajinom i ovom Rusijom, poremetili su dosta toga. Šta je bit ovoga zadnjeg što si ti htio da kažeš je nemojte čekat produženje toga Aufenthala. Mjesec, mislim, preporučivali su mjesec, da te nalažim, ali sad... Ganjajte sad 2, znači sigurno. Bolje prije predaj, da ne bi došlo do ovoga, znači tebi je bilo, jer bilo je... I ja sam osjedio s njim zajedno, znači, bilo je gutavo, ali ti hvala Bogu, riješilo se. Ona neće zakasiti. Tako da nemojte čekati 5 do 12, uglavnom mi ćemo ići dalje. Ja. Snimi stan. Potom vlog po gradu, potom, tu hoćemo.
kad sam počeo raditi, period dok nije poraz došla, to smo rekli. Kako sam jezik savladao i savjeti da se savlada. Vidi ovako, ja sam nešto jezika znao. Ja sad govorim u svoje ime. Ja. I što bi ja radio i ponovio i svima savjetujem. Ja jesam nešto jezika znao, da sam ama znao, nisam znao. Ko što sam možda sad znam engleski. Eto koliko. Nešto, bez veze. Uglavnom, puno znači kad radiš ti u krugu Švaba, Nijemaca, ili firma gdje se priča 70%, hajmo reći, njemački jezik. Češći Boran radi s našim da nauči njemački, ne mogu naučiti. Nema šanse. Ali kako sam ja radio, naravno te prve 2 godine dok sam ja bio kod naših ljudi u firmama naših, to su bili sve naši ljudi, ja nisam znao ni učio jezik. Znači, ne znaš, to pričaš sam na način. Kad sam došao u firmu gdje sam sad, bajo moj, moraš. Ima i tu naših, ali tu radiš malo taktički. Ja sam radio ovako. Dođem s posla na večer, na primjer, obaviš poziv sa ženom, porodca, ideš let spavat, prije što ću zaspat, barno pola sata na večer, pustim sebi na YouTube u slušalce kurs njemačkog jezika. I gledam, je da nekom nema bolje, dosadno, naporno, ako imaš cilj, ako hoćeš to, onda nije naporno. Ja tako zaspim s tim, ima dobri kurseva na YouTube-u njemačkog, strašni. Ja zaspim tako s tim slušalcama u ušima, čak sam sve kupio adapter, uključim da se puni i u to slušalce. Da me izvuče bateriju svu noć. To mi je struje ugla. Ja ujutru ustanem, 2 riječi da ti zapamtiš, nama mozak radi u podsvijesti, vjerujte mi. Znači, bar 2 riječi nove ako si naučio, pazi, puta 30 dana u mjesec, to je 60 novih riječi, nije to malo. Nije malo. Znači, 60 riječi tiš mjesečno po prosjeku naučiti. Na godinu dana, bare moj, pa ti izračunaj. Onda sam gledao da pauze moje, pošto mi imamo 15 minuta ujutru i 45 minuta popodne tu pauzu, gledao sam da sam sa Njemcima. Iz ličnog interesa, znači, da učim jezik, pitam, nisam razumio šta to znači, pa sporazumiš rukama i nogama, ali dođeš do rješenja, do znači. Google Translate. Na kraju, eto sad što ti kažeš, imaš Google Translate, kažeš, ukucaš, vidiš, ja idem danas, i ti vjerovatno, ima riječi ne znam, pitam, ja i danas ponavljam, danas 100 puta, to znači, izog sam ti šta sam gehörigkeit to riječ. Nisam mogu reći šta sam gehörigkeit, nikako, da kažem to doskoro. Državljanstvo. Ja, to znači državljanstvo. Ili, jest državljanstvo. Kako se to kaže, Pripadnost, ja. Ja sam 100 puta, šta sam gehörigkeit, i naučim konačno odapet. Ako da to nisam radio, ne bi naučio. To su savjeti, naravno, ako ima želju i volju, ide na kurs. To je još bolje. I pazite, ima i ova caka, dok nisam zaboravio, ako ideš na kurs, i kako budeš polagao A1, A2, ako dođeš do B1, ako Bog da, svima to želim, jel snima još ili je prestao? Snima. Ti imaš od države na kraju povrat toga 70%, ne znam, znao ti za to? Ne znam. Ova prijateljica nam jedna je tu, može. Znaš ako mislim. Ja znam. Ti kad to položiš i daš, pošalješ, ali se ne znam, u financama, šta li? Uglavnom, on ti vrate 70%, znači podržavaju ti školovanje. Onda možeš naravno taj, možeš taj, kako se to kaže, ako da se vidiš na Ausbildung, na doškolavanje, to
plaćeno ti je, znači imaš 1000, 1100, 1200, pa do 1000 i 1800, sve zavisi, je li to farmace, je li to doktorati, koje su škole u pitanju, imaju te klauzule kako su kvalifikovane, znači da i to možeš, da se kao školuješ, pa da te oni plaćaju mjesečno, da možeš platiti stan, ne znam, da živiš, da ne krepaš ko jada. Uglavnom, eto to. Šta još, koliko para da se ponese za Njemačku? Iskreno, ako imaš, to pretežno kod naših ljudi ima, da ti dadnu avans unaprijed nekih 500 € za mjesec dana, to nije loše, ali to se treba dobro paziti. Jer svaki mjesec uzmanja avansa je loše. Ali ja sam došao, platio sam kartu, znači ne krijem, ja sam posudio bio da dođe. Ja sam došao sa 100 € u Njemačku. 100 € sam došao u Njemačku ovdje i tako uzeo avansa 500 € i cak, tako sam se probio. Znači, naravno, ako ćete stan da uzmete odmah, ali ne možete odmah uzeti. Legenda kaže da je ti 100 € uramio negdje u kući. Za stan znate otprilike koliko vam treba košta, ali naravno ne možete odmah stan uzeti, evo me daj mi stan. Uglavnom za start, ako možeš avans uzeti, možeš, ako ne možeš, pretežno firme, preko tih Zeit firmi, ili ako ideš preko naših ljudi, daju ti stan koji se uračuna u plat, koji će ti onda oni od prve plate odbiti. To nije ni loše u početku, ali treba pogoditi pravog čovjeka. Iskreno. Dok Zeit firme isto daju stan, mogu ti dati avans, to je sasvim druga priča, nego otići kod našeg čovjeka raditi. Ja ne kažem, ima naših dobri ljudi, ja imam loše iskustvo, nekom je dobra, znam ljudi gdje mu je super i danas rade 20 godina kod naših. Iskreno, to je rijetkost. Na mojim videima na YouTube ima takvih komentara strašnih kakve su ljudi, šta su ljudi proživjeli, slično ko ja na početku, to je stvarno jadno i sramotno. Ali eto, šta da kažem, nije svakom isto i to je to. Šta sam tebe htio da pitam? Uglavnom, drago mi, evo, snašao se, slijedio se, hvala Bogu dragom, šta je više da kažem, uglavnom, ako imate vi kakvi još pitanja, postavite. Ima li još komentara? Nema pitanja. Ima, upravo si. Hvala. Ima komentara, znači, pošto ima ljudi koji se boje da dođu, koji ne vjeruju u neka stanja ovdje, jer čuju od drugih. Ove komentare sad što ću ja pročitat, ovo su screenshotovi sa mojih videa, znači možete vidjeti na svakom videu da to i dan danas stoji. Na primjer, Marko Polo profil, kao električar, elektroinstalater, znači kvalifikacija, u Njemačkoj može zaraditi oko 3.500 € bruto, što je sa poreznom klasom 1, tu dobro država uzma, oko 2.300 neto. Znači, ako se oženim tu, 400-500 € te više otprilike, na ovu. Neki eto 300. A sa poreznom klasom, ako se oženim 2.600, dobro sam rekao 300 € neto. Naravno, postoje firme koje plaćaju malo više isto kao što postoje koje plaćaju malo manje. Ali ovo ti je jedan prosjek, ovo ti je siguran podatak jer ja u Njemačkoj posjedujem elektroinstalatersku firmu, imam 6 zaposlenih, hvala Bogu, koje plaćam 3.500 € bruto, respekt, brate. Moj ti je savjet, ne daj se iskorištavati, nemoj pristati da radiš po satice od 20 € bruto. To stoji, ali ako nema, trenutno nema. Uglavnom, to je jedan komentar ohrabrujući za naše ljude. Znači drugi komentar, živim u Njemačkoj 25 godina, ovo što Bošno priča je 100%, kao muškarac možeš u Njemačkoj zaraditi najmanje 1.700 €, može se i manje, može se i više. Sve zavisi
gdje si udario. Znači, ako si bez ikakve struke, ako imaš bilo kakvu stručnu spremu, zaradiš 2200, 2600. Ako jedan par dođe u Njemačku, realno je zajedno da zarade 3,5 do 400 eura neto. Dvosoban stan od 50 do 60 kvadrata plaćaju oko 750 eura. Ovisno opet gdje? Opet gdje ja plaćam? Mašala, stan? Malo. Znači, ja malo, s obzirom malo. Uglavnom, hrana do 400 do 500 eura, ostane najmanje 2200 eura za auto, izlaske za robu, odmor i da svaki mjesec štede 500-600 eura. Da se razjasnim, izvinim samo prije što nastaviš. Da. Što se tiče te hrane, to kad kažu ljudi potrošimo 400-500 eura, to je stvarno ono da kupuješ i što ti ne treba, hajmo reći. Jel realno? Ja sam žešći mesoid. Znači, zna čovjek, ja ubijam. Ja ne pijem, ne pušim, ne drogiram. Znači, hrana mi je... Ne znam. Ja sam 100 puta plakao na hranu. Za hranom sam lud. Ja ne trošim toliko. Ja ne znam, ajde da ne imenujem. Od morskih plodova lovi janje kad upadne u more. Ja. Uglavnom, pošto vidim da pojedini pišu, troše kao samci 800 eura buraz, mogu ja potrošiti 8.000. Mislim, ako se... Ne moraš jesti kavijar, brate. Jedi normalno, niješ potrošiti toliko. Ako se znači, hajmo reći, ne kupuje žestoko alkoholno piće, cigare, zaista hajmo reći, i na kraju krajeva, ne bi trebalo to ni kupovat, nema potrebe, to je za mene čisto bacanje para. Za mene isto. Zaista može fino. Gotova hrana je strašno skupa. Slažem se. Znači, strašno je skupa, to je istina. A sad ti ako jedeš svaki dan, ja sad u McDonald's odiš poješ 30 eura. Stuču, satle, 30 eura. A za ti 30 eura možeš napraviti isti taj hamburger. To je jedan obrok. 30 eura. Minimalno tipu danas je 90 eura puta 30 dana mjesecu. Koliko ćemo potrošiti? Znači, ne kažem da ja ne jedem nikad, izađe se, jede se, pojede se u grad. A treba imati granicu. A treba imati granice, ne zna se razbacivati, znači to ne radi. Jer nebitno ni u balkanskim državama, znači, ne znam, Bosna, Hrvatska, Srbija, ne vjerujem da ljudi izlaze svaku večer i u grad da jedu. Mi sada prdamo, znači, ja potrošim 800 eura, 1000 eura, potrošit ću i ja, brate, ali budi normalan i neću. Samo budi normalan, brate. Jedi normalno. Spremi si kući, na kraju krajeva ne možeš nikad kupiti u restoranu ko možda napraviš kući. 100%. Ja platim 6-7 eura, ne znam, 8, nebitno je kilu mesa, brate, nas 5 jedeba. Yes. Krompir, salata, normalno, bošno, besleba svakako, ne mere da odmaš trucu. Znaš. Rezanog ne kriške. Lepota, ba, pusti to što se priča, nije istina, ba, ne pričate, što ćete, ali nije tako. Znači, pozdrav za Krunoslava Petrušića, on dosta komentarša isto, hvala, ali evo lik, znači, došao prije 3 godine, ja mislim. Uglavnom, ja kao samac, ovaj mjesec sam pojao 100, prejako, znači čovjek računao cen, pazi ovo, potrošio 168,76 eura. Cijeli mjesec hrane kao samac, četveročlana porodica, znači potrošio 600 eura. Ma ne potroši 800, eto. Ali ne samac. Znači, pričaju pojedini samac 800 eura. To je zato što neki ljudi ne žele sebi da napravi. Mrsko imeni buraz dođe s posla, a lakanim se da, izvlači sebi kontač, napravit ću. Pazi ovo, kaže, tu sam se uračunao od praška za veš do čokolade i grickalica. I nisam jeo po restoranima. Znači, to naslov veliki. Na goriva sam potrošio oko 133 eura benzina, kupio sam jedan aspirin plus C 11,70. Znači, hvala ti, brate, na ovom kalkulaciji. I na glupo sam potrošio oko 30 eura. To je zato što sam kupio hard disk 240 giga. Prejako, znači, čovjek izračunao sve. Znači, ide Mačeo. Pozdrav za Mačea. U Berlinu se vozaš S-banom, U-banom, busom, tramvajem i brodom, karta 29 eura. Sljedeća 3 mjeseca, kao što znaš,
prošla 3 mjeseca bila 9. džaba. Džaba. Džaba u Berlinu. Pas, Berlin je metropola. Onda, ja sam u Berlinu, dućane rade do 11-12 uveče, spati, radi cijelu noć, izlazi se 3 put tjedno, ja radim 30 tjedno, plaća 1600 neto od ponedjeljka do subote, između 7-17 sati. Stavljaju smjene po par sati jer sam part-time, kirija 650, mali stan, kilometar pješke od Aleksandar placa, Far Berliner Straße, ulica, lijep kvadrat, uživan, lagan posao. Kad naučim jezik, tražim jači posao, moja cura s kojom dijelim kiriju svaka daje 325 eura, ima neto 2 eura neto. Dobro. Plus provizija koje dobije svaki par mjeseci, ovisno o poslu od par tisuća eura dodatno. Život je lagan ovdje. Znači, mi premije me dole možda boraviti. Ima premije državnim firmama, ima. Gdje? U Bosni. Ne znam, nisam radio. Šta je to? Nisam radio u državnoj firmi, ali ima lijepa iskustva iz nekih bosanskih firmi. Okay. Ja ne mogu da griješim duše. Kaže Tijana, nećemo prezime govorit, onaj možda ne želi, uglavnom pozdrav za Tijanu. Radim od 8 do 5, petkom do 2 i nakon što platim kiriju i sve račune za dvosoban stan od 47 kvadrata i osiguranje za auto, ostaje meni samo 1200 eura čisto da s njima izgura mjesec. 200 nam treba za hranu, 200 za benzin, ostatak je za krpice, izlaske i godišnje odmore. Znači, ljudi, znači ovo ja nisam rekao, ovo su rekli ljudi koji su, ima još tu, a hajde sad da ne smaram. Ovo su ljudi koji ovdje žive već, to nije rekao Bošćo, nego su to rekli ljudi koji su tu. Hvala vam što ste napisali ove komentare, vi koji ne vjerujete možete pogledati po svakog videa, ovo sve stoji. Nije to tako, posao, pidžama, Imrane, kako ti raditi ovdje? Bilo na početku... Pogotovo ovaj Kurz Arbeit. Hajmo ovako, bilo na početku teško. Mislim, pa... Dobro, opis posla taki bio. Sad je, hvala Bog, bolje. Traži se ako Bog da još bolje. Naravno.